Ndabasubije mbifurije ibihe byiza mwese abahisemo gukiriza News TV uru n'urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo ugiye kuyakugezaho. Nitwa Claude Hategekimana. Amakuru mashya nkuzaniye kuri uyu munsi nuko nyuma yo guhangana binyuze mu mvugo za politike, kuri ubu abayobozi b'ingabo z'u Burundi baragaragaza ko biteguye guhangana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi barabisobanura bate? Biciye mu yihe nzira? Byinshi urabimenya muri aya makuru. Andi makuru tunyarukiye mu burasirazuba bwa Kongo nuko nyuma yaho FARDC yari imaze iminsi igaba ibitero mu gace ka Mweso yifashishije za drone z'intambara, ndetse bigatuma muri iyi weekend ishize M23 nayo yihimura ikagaba ibitero bikomeye cyangwa se bikomatanyije, byarangiye yigaruriye umusozi uri strategique wa muremure. Kuri ubu ingabo za SADC zifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC n'iz'abarundi bari gutegura ibitero simusiga. Aba bakavuga ko bigamije kwambura M23 agace ka Kaluba, ngo ubundi bagahita bakomereza mu tundi duce batwambura M23. Kuki FARDC n'ingabo za SADC n'abarundi bakaniye cyane kwambura M23 aka gace ka Kaluba? Ese ibi bitero bo bari kubitegura bate? Nukurikirana aya makuru kugeza arangiye urasobanukirwa neza uko byifashe, nuko izi ngabo za SADC zifatanyije n'iz'abarundi n'iza FARDC bari gutegura ibitero simusiga byo kwambura M23 bahereye kwa aka gace ka Kaluba. Muri aya makuru kandi turagaruka ku ihuriro Alliance Fleuve Congo rikomeje kwizeza no guhumuriza abaturage batuye muri teritwari ya Rucuru no mu tundi duce 23 rigenzura, babizeza ko rwose biteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Kisekedi kugeza babukuyeho. Mu gihe tugarutse kuri Oniyo yaheze hagati nk'ururimi ku bisasu bimaze iminsi byibasira abaturage mu mirwano ihanganishije umutwe wa 23 na FARDC. Nyuma yaho umwuka umaze iminsi wifashe nabi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, by'umwihariko nyuma yaho umutwe wa Red Tabaruga by'ibitero mu gihugu cy'u Burundi, abanyapolitike b'u Burundi bagatangira kujya ku maradiyo bavuga n'imbwirwa ruhame bagaragaza ko u Rwanda ari umwanzi ndetse ari utera inkungu uyu mutwe wa Red Tabara, bigakurikirwa no gufunga imipaka. Kuri ubu ngubu bamwe mu bayobozi b'u Burundi cyangwa se mu bayobozi b'ingabo z'u Burundi nabo batangiye kugaragaza aho bahagaze. Ahangaha nkaza kukwereka uburyo bamwe mu bayobozi b'u Burundi bagaragaje ko igisirikare cyabo ngo cyiteguye guhangana na RDF, ndetse ko ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF kidashobora rwose kwisukira igisirikare cy'u Burundi. Ahangaha u Burundi bukavuga ko ingabo zabwo ziteguye guhangana na RDF igihe icyo ari cyo cyose. Aya magambo yavuzwe na Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi Alain Tribert Mutabazi, watangaje ko u Rwanda nta bushobozi rufite bwo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ko ruramutse rubigerageje ingabo z'u Burundi zaruvugutira umuti nta ngorane. Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi Mutabazi yabitangarije mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru, ndetse iki kiganiro kikaba cyari cyaritabiriwe n'abasirikare bakuru barimo ba generali mu gisirikare cy'u Burundi. Iki kiganiro cyabaye mu gihe hamaze iminsi hari amakuru avuga ko mu minsi ishize u Burundi bwarunze abasirikare benshi n'ibitwaro biremereye hafi y'umupaka warwo n'u Rwanda, by'umwihariko mu ntara za Cibitoki na Kirundo. Minisitiri Mutabazi, ubwo ni Minisitiri w'Ingabo, ubwo yabazwaga niba u Burundi bwafashe iki cyemezo kubera kwikanga ko hashobora kubaho ubushamirane hagati yabwo n'u Rwanda, yavuze ko atari ko bimeze. Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi ahubwo yavuze ko mu busanzwe abasirikare bafite uko bakora akazi kabo. Aha akaba yavuze ko abasirikare rero ukuba ku mipaka cyangwa akaba yavuze ko abasirikare rero kuba ku mipaka cyangwa ntibahabe ari ibintu bisanzwe cyane. Yakomeje avuga ko bamenyesha abasirikare b'u Burundi, yakomeje avuga ko bamenyesha abantu bose ko abasirikare b'u Burundi bakora akazi kabo neza ndetse bagenzura imipaka neza. Minisitiri Mutabazi ubwo yabazwaga niba u Burundi bwafashe iki cyemezo kubera kwikanga ko hashobora kubaho ubushamirane hagati yabwo n'u Rwanda, yavuze ko atari ko bimeze. Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi yavuze ko mu busanzwe abasirikare bafite uko bakora akazi kabo. Ahagaragaza ko abasirikare kuba ku mipaka cyangwa ntibahabe ari ibintu bisanzwe cyane. Yakomeje avuga ko bamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza ndetse ko bagenzura imipaka neza mu nyabune hose, ngo kuko bakorana n'abaturage rero ngo nta na kimwe bakwikanga. Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi yakomeje avuga ko iki gihugu nta bwoba bwo kuba cyaterwa n'u Rwanda gifite, ngo kuko kuva kera nta bushobozi u Rwanda rufite rwo gutera u Burundi. Ahangaha mu magambo ye yakaba yagize ati, reka mpite nyagusobanurira cyangwa se nyagusubiriremo neza nk'uko Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi yabivuze. Kuba ku mipaka iduhuza n'u Rwanda
kuba imipaka iduhuza n'u Rwanda yarafunzwe si ukuvuga ko hariho ibijyanye n'ubushamirane bwo kuba hari igihugu cyatera ikindi. Kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntirwatera u Burundi kuko ntirwabishobora. Minisitiri Mutabazi avuga ko kurinda imipaka biri mu rwego rwo kurinda inkozi z'ibibi zishobora kwinjira mu Burundi zigahungabanya umutekano w'abaturage. Ahangaha nabwo ndakugarukira ku magambo yavuze we ubwe ndetse nyagusubiriremo nk'uko yayivugiye. Yagize ati nta kibazo gihari, nta gihugu na kimwe tubona gishobora gushyamirana n'u Burundi bakaba barwana, ariko n'uwadushotora murabizi ko abarundi turya dukarabye twamuvugutira nta ngorane. Nyuma yaho Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi atangaje bavuga ko u Rwanda nta bushobozi rufite rwo kuba rwahangana n'ingabo z'u Burundi, benshi bahise batangira kugereranya igisirikare cy'u Rwanda n'icy'u Burundi. Bamwe bavuga ko icy'u Rwanda aricyo gikomeye, mu gihe abandi bavuga ko icy'u Burundi ngo aricyo gikomeye. Ingabo z'u Rwanda n'iz'u Burundi ni bimwe mu bisirikare bibungabunga umutekano n'amahoro mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Ahangaha nakubwira ko bahuriye muri Central Africa, ariko hano muri Central Africa hakaba hari urugero rwiza ushobora gushingiraho. Ndakwibutsa ko mu bihe byashize ubwo umutwe w'inyeshyamba muri Central Africa wari uzengereje ubutegetsi bw'iki gihugu, bamwe mu basirikare b'u Burundi bagoswe n'ingabo cyangwa se iyi mitwe yitwaje intwaro yari ihanganye n'ubutegetsi bwa Perezida Touadera. Ubwo bari bagoswe rero bari mu kaga, ingabo z'u Rwanda akaba arizo zabarokoye zihashya ibyo byihebe cyangwa se iyo mitwe yitwaje intwaro, maze zirokora ingabo z'u Burundi. Benshi bagaheraho bavuga ko cyari ikimenyetso cy'uko ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zirenze iz'u Burundi, bitewe n'uko ngiz'u Burundi zari zananiwe kwikura mu maboko y'izo nyeshyamba, ariko mu gihe ingabo z'u Rwanda zihageze zikabasha guhashya izo nyeshyamba ndetse zikarokora abasirikare b'abarundi bari bagoswe n'izo nyeshyamba zenda kubarigata. Hari abatanze urundi rugero rwo muri Mozambique, aho ibyihebe byari byarazengereje agace ka Cabo Delgado ndetse bisa nkaho byakambuye ingabo za leta y'iki gihugu. Icyo gihe Mozambique ikaba yaritabaje ingabo zo mu muryango wa SADC birananirana, ariko ubwo ingabo z'u Rwanda zajyagayo mu gihe kitarenze amezi 3 zahise zibasha kwigarurira ako gace ka Cabo Delgado zikirukanamo ibyo byihebe. Ahangaha rero bagahahera babigereranya n'ingabo z'u Burundi ibyo zaba zarakoze mu bihugu zagiyemo, haba muri Somalia n'ahandi. Gusa hari andi makuru avuga ko izi confidence cyangwa se ubwo bwishongore bw'ingabo z'u Burundi buturuka ku bikoresho cyangwa se intwaro iki gihugu giheruka kwakira ziturutse mu gihugu cy'u Burusiya. Ubu rero ngo igisirikare cy'u Burundi kikaba gishobora kuba cyariyongeye ubushobozi mu by'intwaro by'umwihariko mu minsi yashize nyuma yo kwakira izi ntwaro zari ziturutse mu Burusiya. Benshi bakabiheraho bavuga ko iki gisirikare cy'u Burundi nacyo ubu ngubu gishobora kuba kitusukirwa, nubwo iyo bigeze ku kigererana na RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda benshi bashiraho akadomo, ndetse abenshi bakemeza ko ingabo z'u Rwanda bashingiye kuri performance yazo hirya no hino n'intambara zarwanye, igisirikare cy'u Rwanda gishobora kuba kiri hejuru y'u Burundi. Nubwo ntari umucamanza hano ngo nduce, nubwo ntaje guca urubanza hano, ahubwo nkaba ndi gushingira ku makuru aba yavuzwe hirya no hino ndetse n'ibitekerezo biba byatanzwe n'abantu batandukanye. Hari n'abandi bakemanga igisirikare cy'u Burundi bitewe n'uko nyuma yaho cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23, izi ngabo zitigeze zibasha kwambura umutwe wa M23 agace na kamwe, ahubwo M23 ikaba yarazambuye uduce turimo Kicanga, Kirorirwe, Nturo, za Petit Masisi, Kirorirwe n'ahandi. Hiyongeraho kandi Mushake na za Karuba n'umusozi wa muremure M23 yafashe ejo bundi iwambura igisirikare cy'u Burundi, dore ko ingabo z'u Burundi arizo zari zirinze uyu musozi wa muremure uheruka kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Aya makuru reka tuyakomereze mu burasirazuba bwa Kongo, aho ubungubu ingabo za SADC ziheruka kugera muri teritwari ya Masisi, ndetse nyuma yaho hagahita haza na special force y'ingabo za Tanzania. Nyuma y'igihe gito izi ngabo zihageze, M23 igahita igaba ibitero bikomeye kuri axe ya Karuba Mushaki igamije gufata uyu musozi wa muremure. Nubwo M23 yari isanzwe ifite Karuba na Mushaki, ariko ikaba yaragabye ibitero bikomatanyije muri teritwari ya Masisi, ariko igamije gufata uyu musozi wa muremure ndetse ariko ikaba yaragabye ibitero bikomatanyije igamije gufata uyu musozi wa muremure ndetse biza kurangira iwigaruriye iwambuye ingabo z'u Burundi. Nuko ubu ngubu noneho ingabo za SADC zifatanyije n'iza FARDC n'iz'abarundi
bakaniye bavuga ko bagomba kwambura M23 by'umwihariko bahereye ku gace ka Kaluba. Amakuru agera ku kinyamakuru Izuba News TV avuga ko ubu ngubu ingabo za SADC ziri kuzana ibitwaro biremereye bizishinga hano mu gace ka Sake n'ahandi mu nkengero zaho. Ikigamijwe ngakaba ari ukwitegura kugaba ibitero bikomeye ku mutwe wa M23, ariko nanone intego nyamukuru ngo nukubanza kwambura M23 agace ka Kaluba. Uko bipanze rero muri uru rugamba rwo kwigarura agace ka Kaluba n'ahandi ngo bagakomereza muri territoire ya Masisi mu tundi duce turimo Mushaki n'ahandi, nuko ngizi ngabo za SADC zigomba kuba arizo zikoresha izi ntwaro ziremereye n'amadrone n'ibindi bitwaro bikomakomeye. Noneho ingabo z'abarundi n'iza FARDC na Wazalendo n'indi mitwe bafatanyije bo bakaba bari bo bagomba kujya imbere ku mirongo y'urugamba, mu gihe izo ngabo za SADC zo zizaba ziri gukoresha izo mbunda za artillery n'izindi ntwaro zikomeye zirasa mu ntera ndende, ubundi ngo bagahasha umutwe wa 23 bivuye inyuma. Ndetse gahunda iriho ngo akaba ari ukwambura uyu mutwe uduce twose ariko bahereye kwa Kaluba. Ndetse gahunda iriho ngo akaba ari ukwambura umutwe wa 23 utwo duce twose bahereye ku gace ka Kaluba. Nubwo uyu mutwe nawo umaze iminsi ugaragaza imbaraga, ndetse nk'uko nabikubwiye mu minsi mike ishize uyu mutwe ukaba warigaruriye umusozi wa Muremure uri strategique cyane, ndetse utuma uyu mutwe ugenzura umuhanda uva Goma werekeza muri Bukavu. Kugeza ubu kandi ingabo za SADC nyinshi zirimo zirirunda muri ako gace, aho ziteguye nyine gutangiza ibyo bikorwa byo guhashya uyu mutwe wa 23 zifatanyije na FARDC n'abarundi. Gusa umutwe wa 23 nawo ukavuga ko witeguye guhangana nawo nk'uko wabitangaje ku munsi w'ejo, uvuga ko ubu ngubu winjiye mu ntambara yeruye n'ingabo za SADC. Ingabo za SADC, FARDC n'abarundi rero ngo bakaba bakaniye kwambura M23 aka gace ka Kaluba kugira ngo babanze bakure icyugazi ku mujyi wa Sake, ndetse bakumira umutwe wa M23 kuba wakora avance werekeza mu mujyi wa Goma. Ese ibi ngibi biraza gushoboka, dore ko na M23 nayo yakaniye? Imirwano ihozaho ya buri munsi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangiriye mu gace ka Mweso, kuri ubu byemejwe ko hari imirwano ihozaho buri munsi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangiriye mu gace ka Mweso. Kuri ubu nako byemejwe ko kakiri mu maboko ya M23, ariko kuri ubu FARDC, ingabo za SADC n'abarundi, Wazalendo na FDLR uru rugamba bimuriye ibitero bikomeye mu gace ka Kaluba nk'uko nabikubwiye, gaherereye mu birometero 7 werekeza mu mujyi wa Sake. Ibi kandi byanemejwe na Lieutenant Colonel Major Wiring, ibi kandi byanemejwe na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 ubwo yabwiraga itangazamakuru. Aha akaba yagize ati: imirwano irakomeje mu bice bya Kaluba, umusozi wa Muremure na axe yawo twawufashe kuva mu mugoroba wo kuwa 27 Mutarama 2024. Ibi bikaba byanashimangiwe na Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu bya politike, nawe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yanditse ko ingabo za leta ya Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, abacancuro b'abazungu, ingabo z'u Burundi na SADC zateye ibice bya Kaluba bituwe cyane n'abaturage b'abasivile ndetse ngo bakaba bari gukoresha imbunda nini na drone. Lawrence Kanyuka yongeyeho ko uyu 23 izakomeza kwirwanaho no kurinda umutekano w'abaturage b'abasivile bari muri ibyo bice. Akanibutsa umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kinshasa ikomeje guhitamo gukomeza intambara. Gusa abakurikiranira hafi by'iyi ntambara bo bakemeza ko ibi by'uyu mutwe byo kumenyesha umuryango mpuzamahanga binyuze mu matangazo ahoraho nta kintu kinini bivuze, cyane cyane ko bisa nkaho uyu muryango wamaze gutera umugongo uyu mutwe wa 23 ahanini biturutse ku nyungu bakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bemeza ko nubwo uyu mutwe wa 23 wamaze kwigarurira umuhanda wa Goma Bukavu, uyu akaba ari wo muhanda uhuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngo nta kintu kinini bivuze, ahubwo ko mu gihe uyu mutwe wa 23 utari wigarurira bimwe mu bice by'ingenzi
mu bigenzurwa na leta birimo nk'ibicukurwamo amabuye y'agaciro ndetse n'imijyi minini nka Sake na Goma yo muri Kivu ya ruguru, bizakomeza kugorana ko leta yakwemera ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Nubwo bimeze gutya ariko ihurira Alliance Fleuve Congo rihuriyemo imitwe ya politike na gisirikare irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo nayo 23 ryahumurije abaturage bo mu gace ka Sake Mugunga na Goma, ribizeza ko ryiteguye guhagarika ubutegetsi bw'ikibi no kugarura umutekano mu gihugu hose. Ibi Alliance Fleuve Congo yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho yagarutse ku mirwano yo kuri uyu wa mbere ushize itariki ya 29 Mutarama, ivuga ko ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, SADC, ingabo z'u Burundi, FDLN na Wazalendo bongeye gukubitwa inshuro n'intare za Sarambwe. Alliance Fleuve Congo iramenyesha abaturage ba Kongo kwiyongera Alliance Fleuve Congo yamenyesheje abaturage ba Kongo kwiyongera kw'ibitero bya bombe Alliance Fleuve Congo yamenyesheje abaturage ba Kongo kwiyongera kw'ibitero bya bombe by'ingabo zishyigikiye Kinshasa ngo bigamije byimazeyo gutsemba abaturage mu midugudu yose, imijyi mito n'imijyi minini muri teritwari ya Masisi. Alliance Fleuve Congo kandi yakomeje igira iti aya makosa aremereye agamije kugumura abaturage b'abasivile ngo barwanye ingabo zacu. Ikibabaje nuko atigeze abasha na gato guca intege ingabo zacu ndetse no kuyobya abaturage ku bijyanye na revolisiyo. Alliance Fleuve Congo yahamagariye ingabo zishyigikiye leta guhagarika gutera amabombe buhumyi no Alliance Fleuve Congo yahamagariye ingabo zishyigikiye leta, ubwo harimo iza SADC, iz'u Burundi, guhagarika gutera amabombe buhumyi no kwerekeza imbunda zabo ku bari mu ntambara. Ubwo aha bakaba bavugaga abarwanyi ba M23 aho ngo zikomeje gukosorerwa bidasanzwe. Alliance Fleuve Congo ivuga ko ibisigazwa byose by'ibisasu byagenzuwe kandi byegeranijwe n'abaturage ba Sake, bihamya ko ari ibisasu byatewe n'ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubera iyo mpamvu abantu bose bazize ibyo bisasu bazirengerwa ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande umuryango w'abibumbye ONU waheze hagati nk'ururimi by'umwihariko ku gushinja ku bitero bimaze iminsi byibasira abaturage mu gace ka Mweso na Sake n'ahandi mu mirwano ihanganishije umutwe wa M23, aho igisirikare cya Kongo kikaba gishinja M23 kuba ari wo ugaba ibi bitero by'amabombe bikibasira abaturage, mu gihe M23 nayo ishinja ingabo za FARDC nabo bafatanyije kuba ari bo barasi ibyo bibombe buhumye ngo bikagwa ku mazu y'abaturage. Umuryango w'abibumbye rero wanze kugira uwushinja ubu bwicanyi buherutse gutwara ubuzima bw'abasivile 20 baguye Mweso muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rukomeje guhuza ihuriro rya FARDC n'abarwanyi b'uyu mutwe wa M23. Kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Mutarama 2024 umuryango w'abibumbye ONU ubinyujije mu itangazo rigenewe abanyamakuru wamaganye ubwo bwicanyi buherutse gukorerwa Mweso, ariko wirinda kugira utunga agatoki waba waragize uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi hagati y'izi mpande zihanganye, ubwo ni FARDC na M23. Ni itangazo ryanditswe n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Bruno Lemarquis, aho avuga ko uyu muryango utewe umubabaro nuko abasivile 20 bo muri Mweso bishwe n'ibyo bisasu, abandi barenga 20 bagakomereka, imitungo n'ibikorwa remezo bikahatikirira. Ubu bwicanyi bugarukaho n'umuryango w'abibumbye bwibasiye agace ka Mweso tariki ya 25 ku kwezi, maze umutwe wa 23 ushinja FARDC n'abambari bayo ko aribo bateye ibisasu buhumyi ahari abaturage bigahitana abagera kuri 20, abandi bagakomereka bagahunga. Ni mu gihe n'ubundi imirwano yasize mu mujyi wa Sake harashwe ikibombe gikomeretsa abasivile batandukanye. Ni mu gihe kandi ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 27 Mutarama 2024 hari ahatewe ikindi gisasu muri Sake gisiga gihitanye umwana w'umukobwa w'imyaka 13 kimuca umutwe.
Amakuru kandi yabyutse atangazwa nayo 23 mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aravuga ko FARDC n'ihuriro ryayo barashe ku basivile biganjemo abana n'abagore mu gace ka Karuba, bityo bagasaba imiryango mpuzamahanga kutarebera ubwo bugizi bwa nabi. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazaniye, nitwa Claude Hategekimana. Caho dusubire mu makuru y'ubutaha, nkwibutsa gukora like, share na subscribe nk'inkunga yanyu. Musigarana amahoro y'Uwiteka.